have you behind the barrier, please? Thank you. Behind the barrier. Oh, behind the barrier. Okay, you're filming now. Yn chwarae am 10 munud I 4, playing at 10-4 ar cae rhif 1, pitch number 1. Coleg Llandrillo yn erbyn Cardiff in the Vale College. Ar cae rhif 2, pitch number 2. Glan Taf yn erbyn Gwent Cross Keys. Felly 10-3, 10 munud I 3. Cywiriad 10 munud I 4, 10-4. Cae rhif 1 Llandrillo yn erbyn Cardiff in the Vale. A cae rhif 2 Glan Taf yn erbyn Gwent Cross Keys. Diolch. Os all tîmau Sir Benfro Merched a Bro Merddin Merched dod i'r ardal gwobrwyo, os gwelwch yn dda. Sir Benfro a Bro Merddin Merched i'r ardal gwobrwyo to the presentation area, please. Diolch yn fawr.
A nawr am gyflwyniad y medalau ar gyfer y tîmoedd oedd yn chwarae yn ffeinal plas y merched. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Bro Myrddin oedd wedi dod yn ail yn y cystadleuaeth. Congratulations i Bro Myrddin. Llongyfarchiadau mawr i'r ysgol ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth plas y merched. Big congratulations to the school who come second in the plate for girls Bro Myrddin. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau unwaith eto i Bro Myrddin. Llongyfarchiadau enfawr i enillwyr plas y merched heddiw. Big congratulations to the winners of the plate today, Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr i Coleg Sir Benfro. Os all Llandrillo a Cardiff yn Vale College bod yn barod i wario y cair i un, os gwelwch yn dda. Llandrillo and Cardiff and Vale College ready to play on pitch number 1, please. And Glantab a Gwent Cross Keys i fod yn barod y cair rhif 2. Glantab, Gwent Cross Keys i ready on pitch number 2, please. Diolch.
have the score to where they start. Or just straight? Behind the post, girl! Behind the post! Twenty-six, 19! 26 all! Did you get that or not? Did you get it? No, she didn't get it. Yeah, did you won? We won. He's right outside.